Kumbola mriango mirongo mihahu na chenda. Nguo za lombi zinafungwa kisibao kire. Mstari wa kwanza. Bai kwa kuhumira zonyuzi za buluu na za zambarau na tune o mafunzi makifumato sana za nguo za kuhendera kazi kahizaro hemara mlungu. Bai mafuma nguo za Haruni za jo musari jolagizo ni bwana jenye. Choki zibao kire makikifuma na nyuzi za dhahabu na nyuzi za bluu na za zambarau na tune na kata ni safi ya kuenda kusukwa. Kona mahala yo dhahabu makibi mbinda na nyundo hata ikikala mbare hata ikikala bambare gonya makiitosa uwaya utite waya ziriahu makizifuma hamwanga na zonyuzi za buluu na za zambarau na tune na yokata ni safi. Kazi hiyo sibema ihenda kuimanya. Haya, au visho makitengeza mikoa miri ya kufungira cho kisibao. Na makisho neramo vituroni. Kila kituro mkoa mwenga. Wa mkanda wacho kisibao na o makifumato na nyuzi za dhahabu na za buluu na za zambarau na tune na kata ni safi ya kuenda kusukwa. Za visho cha kisibao. Makiuguzanyana cho kisibao. Vikala kitu kingwenga. Kila kitu makitengeza herebo wanarisho mlagiza Musa. Mstari wa tanda. Kula haho makitengeza goma wega shohamu. Makigaora goma zinagaana 12 Aisraeli. Zavirehu msanyo wa dhahabu atengeza shomuhuri. Gonya makigadengelezera marembo ga dhahabu. Mareo gonya visho makigahala goma we makigaguzanya nayo mikoa mo vituroni mwa choki zibao ili gakale akimkumbukiza mlungu zuluza ana Israeli herebu anarejo mlagiza Musa. Mstari wa 8. Kifuko cha lagani. Vikara maroho marigiza kutengeza choki zibao makitengeza cho kifuko cha lagani. Kichona wacho makitengeza na dhahabu na nyuzi za buluu na za zambarau na tune na kata ni safi ya kusukwa za choki zibao. Kazi hii ya hendo ni mtu wa vimanyaye. Kifuko kicho makitengeza na kitambaa cha kukunzwa mara mbili. Urewe na wala muwe jakala vikarakarade kuna robo ya mkono. Maro kala gonya kukifuma makichangiza mitata mine ya marembo ga mawe ga kima. Mtata wa kwanza waro una mawe ga ifogo akiki na topazi na alimasi tune. Mtata wa hiri waro una mawe ga ifogo zumaridi na yakutia buluu na alimasi. Mtata wa hahu waro una mawe ga ifogo jasinito na akiki tune na ametisito. Na mtata wane ukikala na mawe ga ifogo za rajadi na shohamu na jasipa. Baima wegaga gosi kadengelezero marembo ga dhahabu. Kwa jumula mawe gosi garugo humika ware ni mawe 12. Na kila namna ya iwe kahiza gago 12. Raurwa zina mwenga kahiza goma zina 12 gana Aisraeli. Mazina gaga gaurwa za viria msanyo wa dhahabu atengeza jomuhuri. Na gakihala hatu hambari zosi za Israeli. Bai mareo gonya visho choki fuko makitengezera kufumiri ya dhahabu safi ya kuenda kusukwa herelugwe. Kula haho makitengeza vidanga virija marembo cha dhahabu na vidanga vingine virija dhahabu. Makihala jo vidanga viri makivugizonya nayo mitamiri ya choki fuko. Gonya yo mikufumiri ya dhahabu makilunganya nacho vidanga virikaiza yo mita ya choki fuko. Zota nyingine mbiri za yo mikufu makizilunganya nacho vidanga cha marembo. Gonya jo vidanga makivugizanya nayo mikoa ya mbere ya choki zibao kwa vituroni. Mareo gonya visho makitengeza vidanga virisha dhahabu makivugizanya nayo mitamiri ya chini ya choki fuko. Misa iyo were ni ya choki siku cha
ndani kilicholaliracho kisibao. Manala haho makitengeza vidanga virkaheri cha dhahabu. Makiviguzanya nazo tambiri za mbere zilizo chini cha kisibao. Hehe naho kirihoguzanyirwa zuluza wo mkanda wa kufungwato. Kugonya visho makihalajo vidanga yacho kifuko makivifunga nacho kisibao na luzi lwa buluu ili cho kifuko kisikale regerege bule ela kitoku kala zulu za wo mkanda wa kufungwato ere Bwana rejo mlagiza Musa. Mstari wa 22. Nguo nyingine za kilombi zinafungwa. Kucho naro kala za marigiza kutengeza cho kifuko chela gani bezalele akifuma zurungira ku valu hamwenga nacho kisibao kire na uzo wa buluu hake. Zurungiriro were rina singo ya kahikahi iliyo dengelezero mshono wa nyuzi size zikataruka. Naro arihola haho ropindo la chini raro zurunge akiri dengelezera kengeleza dhahabu na marembo gamako mamanga garigofungwa na uzo wa buluu na wazambarau na mutune na gakatani safi ya kusukwa. Kwa visho ropindo rosi akiri dengelezera mako mamanga na kengeleza dhahabu za jo Bwana rejo mlagiza Musa jenye. Hano kengele hano komamanga. Hano kengele hano kumamanga. Hata ropindo rosi akigonya kuri dengelezera kengele na makomamanga. Mstari wa 20 fungahe. Kujona roho gonya kufumaro zurungi makimfumira Haruni na anaye kanzu na makofia na kiremba jos chakata ni safi. Kiza makiafumira vipande vya ndani za kata ni safi ya kusukwa. Kisha makiafumira mikanda ya kata ni safi iliyo vanga nywato na nyuzi za buluu na za zambarau na tune za Bwana rejo mlagiza Musa jenye. Manala haho makitengeza cho kibamba cha kiremba na dhahabu safi na makikiora za viria humsanyo dhahabu atengezacho. Mueri kwa Bwana makikihala makikifunga zulu za cho kiremba na mkoa buluu za cho Bwana rejo mlagiza Musa. Mstari wa 22. Musa na hasa ana Israeli kwa kazi mario ihenda. Vikara wana Israeli maroho kala mazagonya kuihenda yo kazi ya hema ra mtunganano ere Bwana rejo mlagiza Musa makiri hala roho mahangwenga na vyache josi makimrehera Musa baima mrehera kila kitu. Vidudeje jangoto ja kuguzanyira na kugojera na fremuze na papize na viguzoje na mainage. Kiza makimrehera jandarua ja rohema. Kiungwenga cho kingo za turume kakungizo rangi tuni na kingine cha kingo za pombo na yo pazia. Au visho makimrehera ro sanduku ra kila gane na mihi ya kutsukulira na kifinikirochi. Kiricho ndo kihichambazi. Kisha makimrehera meza kula jira sadaka ya mikahe na vyaje josi na mikahe ya kuyikwa mbele za Bwana. Na kiguzo cha kuyikira mataa cha dhahabu safi na vyaje josi na matage hamwenga na mafuha. Haya jogo makimrehera kijeje cha kufukizira uvumba cha dhahabu na mafuha kuhasira na uvumba na pazi ya mlomo wa rohema. Kisha makimrehera cho kijaje cha kwambazira sadaka cha ng'andu na wayawe wa ng'andu na mihi ya kusukulira na biga hamwenga na maguluge. Makimrehera shuka za pazia za luwa lwa hema na viguzoje na mainage na shuka za pazia ya mulomo wa loluwa na nyugweze na vigingije vya kutimikira na vya vingine josi vya kuhumirwa. Kaiza rohema ra mtunganano kisha makimrehera nguo za kufungwato za kuhendera kazi kahiza ho hatu haeri. Nguo eri za Haruni mlombi na nguo za anaye za kuhendera kazi ya ulombi. Mstari wa 22. Kwa visho Waisraeli makikala mazagonya kutengeza kila kitu aricho
kala bwana wamlagiza Musa akihende kujo na Musa roho ilola yo kazi akiwa na kukalo atuma itengezatu kasho bwana mlunga rojo mlagiza jenye kwa visho jenye baya kia hasa